That is not the way to speak. I'm live on Facebook right now. Live. Everyone is listening. Everyone is watching. Now, for I'm going to social media. Always have to go live because ada PI lat em. Sibit na marketing na jong kin karan. Hang ni hajam kin phat away bure tip she. Hello. Oi ba, boleh. Hai. Hỏi. 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 Kia stom lu ken borok khandai ngut. Hỏi. Te mentak ki pen slam sa kata begin engang kadun ka flight menin ka badim nim setengah cancel no namar ki ong bahab da keren cho HR hab da keren kata. Ngong iki fine tengah cancel no flight ke bamen ne. Te mentang ala book ke flight nanta la syai. Te mentak kata bejiru nyimpat yo mi. Ki ong banthoi bapli ki bamnang banthok tarkin thok deke. Kidi ban pentype maki am Hussein baik. Adap. Ta kan mentar ki halai ngaki ong balik piwan kereng kumta ngala adon live po Facebook am ngala live ba barok kini ilut. Ba kumno ki ya treat ya kibru sine. Ya kibru ki jongi. Kidang mut tharai bakini kidi ki uneducated people am takadaw. Tengawan himanga. Okey, tengawan manga. Te ki perkat kata kan. Ha? Oh, ngafun mangai video hai. Ha. Sister, I'm not talking about you. I'm talking about them. They're uneducated people, I'm saying. Not you. Don't worry. Oi, oi. Bakatakan already mentas already 1 week kila pendile kim yo wan bapli kidi ban guide am lada kim nang ro kila ong ba email jungi kin pa pisa git book flight kidi ban guide ken kumno ba pinlek kumno ban wan takada habakut ngahawan hi manga undan kinong guide hoi Hi guys, everyone live on Facebook. Ngasih ong pi tanggawai lada kidan kibru kiba ong epi ba niok kakam syabar bentre kin I training free, benelam free, kabam free, wat nam lek rumah. Kini kendai ngut ki kena badan sim tinjin jata manwan phaying kim yo ki stem kim sya manwan. Lastio tam ki sakut ne pe ini ki kena. So ngaku apa pini share baro apa kin tip kan ketika Cotton Blossom India Private Limited kebadan ha Coimbatore, hajan juga Tirupur. Hang ni asnong isakut mentang awan syawe kiru kan anor ngimyo ban mi kipen sakut sa engi hang ne so ngaku apa pin share ba pin live kan ne ba pin share kibre bakin ikumno baki treat yang kibre bana asnong ki dang ong tharai bangi di kibre bamnang wastat takadaw ki keren bahe tengah awan kenang manga ban wan syawe kini kena ba pli dang ko Mana otak aplikasi motor pilih itu? Ha? Urat apa lagi? Namar lafun sa video ur mentau ang ban pelaj no, kim pelaj kan no ru. Bos tambah air kipin sakut sa. Mana phone ni? Tay buru bakran he, yang di HR keren he. SIM.
Send number ID. Ito nak slam kibru tang man ai mi shoot on nar. Ada polis thoi you. ID coba itu. Enggak auto kayu banang ni rayak lebih akan dapat. Tu employee ID hatu kakak ke badan. Tak tu. ID orang tu. Ma kini kibru dangmut ba. Ni kena tu ni bam nang bam start pi. Kada ki yo kwa ban yo klik. Sign tu jero. So sipang gini kinong yelam so siap pun deh. Mesti. Beladep tok ki dang ai nak beladep ai nak benda boleh. Beladep ai nak. Ka ID card bat mau badon kam ka ID card. Bahap ra wat ai ra. Wat pempai nama badon kam pi airport bandar lipai pi don kam. Employee ID empat diot, ID card empat diot, KI nak okey. Okey. Kibang empat diot. Kibal ada ai nak. Betul. Kai wan keren he mana nga beli keren he. Lalu keren he nor mik ayam turut. Kini share ke bahek sul lagi ni giro. Buka ID tap sebelah naik sini sebelah tap. Company tu ID company keteng you. Keteng ka Cotton Blossom India Private Limited. Kani. Bakane ka company borok subha da yo kam yo sak terwa wat nom lai sibit poi sha nong kendong habatang ban poi ying ru phimla wan phai shu wadam don bawan syao
Layo tak kapas, pat air tak kapas. Ada air keturut. Barabol dalam pihidun Facebook am di benlek live baik kum ni. Bakin i pai bak sono rajai piru am kita gi balek kin ka authority ni i te namar ki kena ke page online kin dia share baik beni. Mentah dalam ngalek live baik mentah pai dalam live mentah ya sap jarlut memikiran bahek syuk menor-menor. Namar kitip te social media baklan dah. Tang syuk telah saya gini bo syak baik kam lah saya. Kini di tang berpenbit sudah wan tray dengan ai kumta ni yok kam kumta ni yok tulok kumta dalam apoi patah penjenja. Ha. No nor kim air mentali belami le kumni te ki. Sop ai tang kapua. Long ayo atli dengan sakit kowe ni yo cham. Tema masa di. Di berkawang mai kimi ni gibreum saliar ngata Depan kan isir padio penlek pankan lai special. Ha. Padio habur kau dan Teko. Tai kim bum di ban sngap hi dalak le ngakum ni sanjar le piti ba wi lai sanjar lut halan nom nut telah syak fun ya manta namar wei da stom le mdi ban pen slem mdi ban penap kamut wut hapale hi ki hapale hi ki ban tho hi bar khoi ban pele la dam nang tho kin pen tho hi maki bar khoi ki di ban le maki ka company i watang le ka mele re kam ka hostel pas nama la pimio tu hostel pas tu ka tu kan nam syak ban mi la dep to ngai no tu hostel pas no la dep nem tu ai no tu hostel pas tu mi no Desim nak tekal git pas yang tu pan. Mama ni cak kira ketin lejong pim sutu kerana ni uru. Ketin gini kam hiru benang am keba ba ni besuk. Kena syak terwakam ke mama. Poi man sya kendong bak tang tip syuk sei ru poi ru. Siapa percaya mobile mentang anak poi, dan dia percaya mobile tetap bisa lalu dayap sakur ni man. Ha. Dari pendik dawai guna ke hostel you. Si petang tu kebaik kali jangan kalau apa dihajar sibet.
TV li bidi kasir so ba para kasir lo joro merap em bain wan phai shlong ba e tel shay entah ke ndi pi ban di man perkat pi para kasir don kasir dok ang tharai don kena kasir ban sengai te long bestom ru long hatre bet Oju san long wir te pulih thok you dah husiar yo ke kam sabar nai lech re nang nis khamat phidi ban ye bat skor nong ai kata ni lam ta ni lech kum ta nai lech penbang yo tulap kata dalapoi pada yo dokum we dah stom ru ong trei bet te ke bamlong ba Michael shani siapa Tirupur Shajan Coimbatore Kerala ya share lam piser ban lap lam namar gini ki ba ai training ba ai camp Shillong ki babun dapoi ki kena jengi ki jenjar ki bagian tip lam ki we ki kena ki ba yo ai camp ki ba syak terwa meniki ki arngud hi ki hala bahe dang ala le video kum ni dal aring kilai snap jar matai keren he rem kunut keren he shoot mentan apa Shillong online baru gila ipek lot ki porlok jangan sana jarmut ki lot ni gila ipek ngala ong makin share semua apa di share bentuk tip lem lesai Warnam ar ada kipan ketu, ong ngindalik pai ngidon kam am ketu, po airport ngidon kam. Nchong gumno, flight nchong gumno, wat air ka ID depan. Hai airport the travel don kam ban peni ID card ngilik no. Tak jong ni again.
te dal resign makna bun bagi bisim te because menta da travel menta airport ngili dekai ki baplikin pedi ID card ki don ki bamdan ru kin lek kimno em ki dan bamdan kin lek kimno wadangaru ngam shwa ngatri for private limited company shwa kam ID card ki ai because mentan kam should don't have the authority tambah still ben travel menta don kam te they need ya baik dam ong tur melong ka hap ong baik tay dong mut bodi dong tundong phi dam dun dong halang tu melong ka hello 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 hả hello thì bữa lem nè là cái đó nằm cái đuôi bắp phi perba ai là ai đuôi em bắp phi diki gini dah layak dah. telai telai yang ke Option ah. ya nak Option. hello beli apa sih lah dep em ke kam berada ban ai Kedor baik gini lah depan ni sebentar kita. kila ada wan ke perba ai perbuan men dan dekat dur ya nak para kasih roi lek kemde tapi di ban sumar mama pi kena sumer ngatip kisah sumer hello hello yes hello yeah hello yes Badi ban syong ki bakwa syong te kali ki. Entah de ya nak kemat ya nak ya lum kita ke. Phi em batolot pilih bastom. Pensyong sa phi. Palat Di kena kasih bekum ni kasih jungi kain balak hek pun sen.